bashima ko yabuze ibiki ngo bagenda bahura n'ahantu ngo se ngo asigamo inzoga. Nuko bavuze nabyo kandi nabyo nibyo. Sinzi icyo wabishuraho, sinzi impanuro babaheza, sinzi gusa. Hari ibibazo bimwe umuntu azakubaza kumva nyine biranababaje no gusetsa ariko birababaje cyane. Ariko zo naje ntabwo ari uko ubimbajije ahubwo naje narabyumvise kandi numva nanjye aranabimbaza. Ambese ko utakiboneka mu makanisa bakagutumira ukanga. Wagiye mu kabari muzamutseho buke mwonge agatranspose akavuduko. Rino zuba ntago riba ari mukanga ariko yabonye mwahagaze ahantu hamwe akabona ko murabyinira hamwe nk'abatayeri nawe nyine izuba rizarija kugora. Abatayeri nibo bazabyinira ahantu hamwe kuri atayeri nti yose nayo agenda ariko azamuguma akabyinira hajya hamwe. Rero cyane ntigume kubyinira ahantu hamwe arafashijwe. Hello uri ku ruhande, hello uri kuri no ruhande, hello. Turabakunda cyane mwebwe mukomeza gukora subscribe ni akantu keza cyane iyo mugakoze hari bamwe gashimisha kabisa. Amwe mudukorera ibintu byiza. Rero turabashimiye mwese aho muri aho mwicaye. We couple uri ku ruhande turagushimiye, nawe uri ku ruhande turagushimiye. Rero kuri no munsi muratubona nkuko mubibona kuri screen yanyu, hari umuntu cyenda muzi, hari abatamuzi ariko benshi muramuzi. Ni umusore benshi mwaramubuze, benshi mwari baje eske yagiye he, ari mu biki, yarashatse yashatse. Zo ni ibintu abantu benshi bakwibazaho. Ariko uno munsi yije nawe muvuga yose murayimenyera hano. Yitwa Bashima, umuramyi mwiza cyane pe. So tugwaye kaze kuri ino televiziyo yacu ya Animation TV. Murakoze Wisange kandi wisanzure cyane. Ako wari umeze neza? Meze neza cyane. Meze neza. Amakuru y'imisi se? Amakuru ni meza. Pana y'imisi y'imyaka. Myaka urakabije. Ni imyaka. Myaka urakabije. Ni amezi se? Amezi. Se Bashima kuba abantu barakwiyumvira ibintu byinshi. Wowe warashatse? Ariko se ukira nibwiye abantu kwanza. Sindibwira abantu iyo kubabwira amakuru gute. Jega nikomeza ndatangira ku makuru yawe bwite tukaza kubibwira. Wowe nubwo bibwira ikiganiro gishize. Ko benshi barakuzi. Benshi baranze. Kuri Maisha ko ari bwo mbere ngeze aho usanga abantu baba batanze. Wabaye igicamamare. Nta cyamamare papa. Reka tangire wibwira hano kuri TV kawe no bwa mbere. Turagushimiye cyane, Imana igwezagire. Yego. Kuba twaragusabye no mwanya ukaduheza. Imana ikomeze guhezagire mu byayo byose cyane. Thank you. Gahe tugwamwanya. Ku mazina nabwo kwanza ndabashimiye bakomeje gukora subscribe, share, comment. Kimwe ko uyikoresha yamaze gushimira abo ngabo n'abandi basigaye. Yes. Ni byiza ko babashimira kuko imigisha ntabwo bazayitora ahubwo imigisha barayikorera. Imigisha kubwira umuntu ngo urakoze Imana ubwo mugisha wawe. Akiyo wawukoreye bakaguha uzufata. Ku mazina nitwa Bashima, kimwe ko nyine mubizi abanzi n'abatanzi. Yego. Ndi umuramyi wa Kristo. Ku kazi kanje kuramya Imana no kwihimbaza kandi nico yaturemeye. Imana yaremye gutandukanye. Ariko umenye ko yaturemeye kwiramya no kwihimbaza. Uko gutandukanye kwawe sinzi kwaje kugwanya Imana. Yaje ko ntari umuramyi wumva gute. Ibuye gusumenye ko kuramya ntabwo ari ubwangu no kuba ufite ijwi ryiza. Keraga benshi azamuyirukanka ngo nguriya ngo agira impano yo kuririmba. Nagira kuramya ni public mu bantu bose. Kandi no gutoramya Imana ifite ubushobozi bwo gutegeka amabuye n'ibi biti bikarama. Wanze kuramya Imana
tegera wanze kuramya Imana. Ego. Imana ifite ubushobozi n'iki cyuma iki kikayiramya gute? Imana ifite ubushobozi bwo gutegeka gutegeka igiti amabuye bikayiramya kandi uko ibinyuze Imana ikanyurwa. Rero Imana turemeye kuramya no kwihimbaza kandi natwe ko turabikora tubirimo. Baza ukatire gusaho. Bashima ni umusore ndibaza nturashaka. Sindashaka ariko biri hafi. Iyerekwa. Iyerekwa dukurikirana kuri meshaza Afrika n'abakobwa. Nawe wadukurikira. Point d'interrogation. Muri comment turabategereje. Muri comment turabategereje kabisa. Abakobwa murimo kumukurikirana kabisa ngo arabategereje kuri comment. Ese kuvuze hano cyane nika aba diaspora se cyangwe abanyafrika? Aya jewe nashaka bari mu minembwe. Ya rahira ujya neza ufite isuku uvuye guhinga gategera kino ariko ubuze mu minembwe ko bitari bishobotse. Telefone bafite ngo bagikurikira. Oya mu minembwe barazifite. Barazifite ubu nyine iterambere ryageze hose. Barazifite nubona no mu minembwe. Ni sawa. Yitwa nkabanya gutyo. Nyabiheke. Bana barabo basigaye bagira ngo none hose basigaye utuzina Imana yo mwijuru. Uko imyaka igenda narayivuze cyo ndiganira mbwira umuntu ndambwiye ati ku myaka yayigenda. Uwaje yitwa Soleil ko muri 2015. Ubu nyine muri 2025 yitwa Soso. 2030 azaba yitwa So. 2030 kombya nta mazina azaba hari. Yitwa se. Ikindi gihe tazi nuko amuvuga gusa. Cyangwa dusubire bareme yandi mazina mashasha kandi bayatangire yose bagenda kandi bayagabanya nibagera ku kantu kanyuma basubire batangire bushasha. Akwica akantu niko abantu basiga barihindiye amazina. Uko imyaka igenda naje nitwa Bashimukuza. Ariko 2025 ndori nitwa Bashima. Cyumva kandi abantu ariko nisi abantu sigaye hindura uko ibihe bigenda bigenda niko abantu bahinduka uko umuntu yarari kijyagiye siko akiri. Ni byiza cyane kabisa kuba mujana nisi ni byiza ariko no kugumizaho umuco wacu kaba koko n'abasoso n'abande n'abagogo n'abagogo. Mwese ki muri yumva muri wewe uri hirya aho ndeba kuko uri yumva gogo na gaga grace ni gaga umugi ni hatari. Bashima twakwishimiye cyane kandi nakomeza nkubwire Imana igwesagire kubashe kuza kuri YouTube yacu. Ni nabwo bwa mbere nabisubiramwe, nabwo bwa mbere kuza hano. So turagenda tuganire gatoya ku rugenzi ruto nyine rutari rwinshi. Novuga Bashima namumenye kuri social media. Gukora ibitaramo kuri Empower, kuri Wacu Online, kuri T-Brave, zigenda zitandukanya abantu benshi. Aho naza mbona na Mamdo Rwanda atuye mu Bwongereza gupostinga cyane. Ngira mwageze no kuganiraho sinzi ntawamenya. Kabona Bashima ariko uno musi nkahugezeho. Ni by'agaciro kuri nje ndabigushimiye. Yego. Ikindi ngarukaho yego Bashima muri ico gihe naramubonye arahitsinga mu makanisa mu biki ahantu hose hagenda hatandukanye. Ariko hari igihe abantu bibajije mu gihe cyawe warazamutse urazamuka ahantu hose nkuko nagiye mbivuga. Ariko hari igihe wacecetse warucecekanye irindi hishurirwa ry'undi muvuduko. Warucecekanye iyindi hishurirwa ryo gushaka se kubanza ureke kwanza kuririmba. Warateye voyage zose ugiye kubivuga. None wewe nacecetse. Nacecetse gute?
ndacecetse se mbivamo mbigira gute umurambura nka gute noneho reka nje mvuge cyane uko abantu batekereje. Abantu benshi bavuze ngo bashima ngo Ntango ifite impano yo kuririmba. abo bantu bavuze gutyo sinzi umuntu nababwira ariko nibyo uzi impamvu ntabwo nubagaya wenda akiri umuntu azagira uko atekereje cyangwa sinzi ukuntu navuga ariko impamvu numva ko benshi baba baribajije nk'uko nuko iyo dukoze nk'ikintu cyiza ntabwo kinezeza bose cyane rwose. ntabwo kinezeza bose kandi si bose batacishimiye, hari abacishimiye n'abatacishimiye. Ariko impamvu njyewe naje gusanga impamvu nuko navuga ko amakanisa y'abamambure ayo nabayemo nyine cyane. Noneho iriya mu makanisa ya bene wacu nyine abangaba duturanye bikangora cyane kandi si uko nayagiyemo ngo ni uko mbishatse cyane ariko n'isi mu buryo bw'umwuka turiyo no mu buryo bw'umubiri bufatika birakenewe byose hano ku isi. Sibyo ndagenda abantu barambura nje mu kanisa ya bene wacu abangaba duturanye aha banyimurira ahantu kure ya munsi ya Cyarama ni kure kandi kugira ngo izino zaragorana cyane urumva nahava ariko bantegeye imodoka ngiye kwijabe ku ikanisa urumva no ku ikanisa sohoka bongera bantahana ndabura abantu barambura noneho baza bampamagara ku abo dukorana aho twakorana ibitaramo bakambura ibiganiro bakambura bashima bivuyemo ese bamwe bigezwezo banyandikira ati bigize umusitari umusitari uriwe aya umusitari nuko ndabura nyine cyane ndagenda ariko nyuma yaho soko nari maze amezi 4 hari mu gisagara cya Bujumbura nari ndi mu ntara niyo naragiye kubw'impamvu z'umubiri w'umubyeyi wanje nyine utari umeze neza nanga kumutererana wenyine ndamusanga ariko nibwo nkigaruka ako aho nagarukiye tugiye gukorana amplisi urumva nyine ni byinshi byahise bipfa nkigenda muri ta minisiteri imwe y'abanyamurenge narimbamo groupe ni imwe urumva nahise mwenda muri bene wacu nyine iriya nibo twadusigaye dukorana ariko ubundi aha mfite icyizere noneho ko tuzakorana na bene wacu cyane tugiye kongera twatse umuriro naho impano yo kuririmba ntizishira ngo kuko bamwe babivuga cyangwa babitekereza ntabwo ariko impano zishira hano ntabwo ari kuyishira kandi niyo twari twarahimbaza Imana urumva nyine gusa nyine mushana ariko babitekereze kuriya nibyo kuko novuga ko kuva ico gihe bagiye bangirira ivyizere amakanisa nyine yacu ubwoko bwacu bakangirira icizere cyo kumafisha ariko nkabwiye ati ntibizokunda ubutumire bwanjye ntibizokunda nta urumva nari sari umuntu uboshwe nyine iriya ariko ni sawa nakwihanganisha kuba wari waragiye kugwaza umubyeyi kore cyane wihangane hamwe n'Imana bizagenda neza ko biragenda bimera neza ndabyibaza cyane kuba washugaruka nuko wabonye agatege katanguye kuza umubyeyi kandi akirita umubyeyi abantu bavuga yose ariko wowe ikiri muri wewe niho wari ukizi ninacuje gusangiza bano bantu cyane yani bizari yawe mwako muvuga yose muyagabanye mugiye kumva yiwe bashima ndakubaza ibintu nka 2 cyangwa 3
nta kibazo. Simfite gukora ikiganiro kirekire ariko ndavuga mu y'abantu bavuze. Ndavuga ku bintu bibiri bavuga ngo ndakubaza ibindi by'ubuzima busanzwe. Twari utubazo duto nyine nashaka kubaza shangane ku kindi kintu bavuze ngo eske bashima ko yabuze ibiki ngo bagenda bahura n'ahantu ngo ese ngo asigamo inzoga. Nuko bavuze nabyo kandi nabyo nibyo. Sinzi icyo wabishuraho, sinzi impanuro babaheza, sinzi gusa. Hari ibibazo bimwe umuntu azakubaza kumva nyine biranababaje no gusetsa ariko birababaje cyane. Ariko zo naje ntabwo ari uko ubimbajije ahubwo naje narabyumvise kandi numva nanjye aranabimbaza. Ambwira ko utakiboneka mu makanisa bakagutumira ukanga. Wagiye mu kabari uri mu kubura umwanya wo kuza mu bitaramo wiki. Ambwira to kubitekereza cyangwa kubivuze siko biri. Siko biri kabisa. Ukuri kwawe ni ukuhe wababwiye? Ukuri nuko utomoye. Ukuri nuko nta kabare nta nzoga sibyo. Ukuri kwanje nuko nari naragiye nyine uko nyine nababwiye ni kuri ndibaza guhuye n'ivyo. None abantu muzamutekereza umuntu ugutandukanye muze mureka kuvuga umuntu ko nawe aho wicaye ari abazakuvuga. Babaye guterura uyu wicaye ku ruhande nawe azamuvuga. Wewe uricaye uko uravuga abandi ngo bakora ibi wewe ntawe uzi kuvuga. Rero ugabanya karimi, ugabanye kuvuga nawe wogira icyo kuvuga ntiyo kibura cyane. Bashima reka utwo tuba twamatsiko nari mfite ariko reka tugaruke mu buzima busanzwe. Bashima wishyuye ibibazo ariko tubabyishuye ko bitomoye. Barusha we vuga uko oyaye uko ni tekinoloji. Ko wishyuye kose yari tekinoloji. Shaka mbaze ikibazo rero cyo mu buzima busanzwe butangire cya muzike. Ko watangiye uburirimbyi ko byaje kugenda bigatuma ugera hano n'ibyo washimira abantu hamwe n'Imana. Shaka umbwire Bashima yatangiye ryari kuririmba? Natangiye kuririmba ryari 2020. Watangiye kuririmba? Natangiye kuririmba. Watangiye se kuririmba muri korali? Natangire muri Adonai Ministry itarahinduka Hope International Ministries. Ndayibona. Yari kiri Adonai itarahinduka yitwe ngo Hope International. Niyo natangiriyemo, natangiye kuririmba, niyo natangiriyemo. Bibuka tujamo twarabizego baduhaye iminsi 90 kugira ngo batwiyegereze. Iminsi 90 turepeta tutaririmba. Urumva ni repetition ariko tutaririmba. Bigaturuka kuki? Icyizere gike cyo twari urumva niko twa 2020 niko twari tugiye mu ikanisa. Ibindi myaka yose twari tuba hanze nyine. Twari dukunda iby'amakanisa none babone turaje mu ministeri. Bashima gute mwebwe muje muri ministeri wowe Bashima Kadogo umusoro. Iminsi 90 duta urumva twari twemerewe twebwe nabwo byari condition. Urumva ko bijya byo mu nkambi haba hari bateri, piano n'urufunguzo rw'ikanisa. Umwe yazana urufunguzo undi piano undi bateri. Twabizana twabisubizayo. Kandi umuntu umwe nadutanga gushika ku ikanisa akabura urufunguzo. Tuzosubira kurepeta. Iminsi 90 ariko twarabivunikiye. Nimara ngaho karagenda bazamure babaza makerere. Gabanyambuti kandi mu minsi 90 nta munsi mwigeze gukereza gute? Twakereje twebwe twashikaga bambere mugategura za bateri na piano urufunguzo abaza basange biteguye. Bamara kurepeta bose bakamata twenda kandi tubyikoreye.
muri sorti nitwe kandi twemere ko dushika ba mbere ariko ntituririmbe twicare mu ntebe gusa Tuvuga twarayivunikiye n'Imana nawe n'ibyago bikomeye twayivunikiye ni ukwikorera gutahana muri sorti dushike ba mbere ariko ntituririmbe twicare kandi mukicara mu inguni inyuma ubwo rugenzo numva ari rero tuza kuhatinda aho hantu zariko none se kuva ico gihe ukirimba muri Adonai hari aho wigeze kwegera kandi uja kuririmba cyangwa hari ubwo konzi nje uburimba ku giti cyawe bwite wabigezeho ryari zahinje nyine simbi maze nk'igihe nk'imyaka 2 myinshi imyaka 2 uririmba ku giti cyawe ni myinshi kandi ndabandanisha urabandanisha nabazana ibintu bishasha izo bintu nizo n'abantu bakeneye kumenya nazana ibintu bishasha vuba cyane biratangira kuja hanze bavyitegure iwawe no kubandi niyo ubonye bavyitegurira bagwe bitegure ibitaramo none tuje gutaramira no mu minembwe cyoheza kurabona uko woshika neza mu minembwe neza ugataraba mugani noshika wa Frank no Eme Frank we yaravuze nk'icotanga gutya inzira gutya amahoro mbere washika ngo akeneye gutaramira mu minembwe neza umukutano umwe wa mbere naje no byifuza nawe uzifuza kugera iriya utarame haragaho wageze mu yandi mavuta ndo bintu bizaba bikomeye kabisa cyane hari status nabonye yawe hirya ejo ushira umuririmbyi Mbabazi Padri kandi ukunda kumushiraho ukunda kumwandika amagambo meza ibiki na biki Mbabazi ni iki cyane kuri wewe Mbabazi nkigera hano mu gisagara ni kwa muntu wanyakiye mu muziki agenda atuma n'abandi bose bampabwa baniyumvamo kugira mbone umwanya wo gukora aho nkorera buriya kugira ngo utangire biza bigora wamuza ngo aririmba no goma waravuye iwanyu bizi rero kugira ngo ushike hano wamakwizera guha gatuti baguha umwanya akambabazi yatumye mbigeraho niki bunyine ahari bunyine yicaye yabona kino kiganiro n'aya magambo wamubwiye Mbabazi ndamukunda cyane ndanamwubaha cyane cyane muri zose numva nyine ni cyane zose ubonye ko ari ivyo wamubwira uramukunda cyane ariko ndibaza nawe hari akaragikurekana kino kiganiro kazabasha kumugeraho we wicaye uzakibona mbere uzamuheze no link ubashe kumwereka bashe muko bamushimira kuri byose ahageze ubu aho yamucishije hose ngo aramushimira cyane Imana ikomeze imwagire neza anafite na concert y'ejo bundi ku munsi umwe wa 8 kero zina mateka muri Agape umugenga w'ibihe nanjye zobandi umu invite zo performinga muri iyo concert ariko iyo concert ndevye neza nka kuri flyer waba wari uriho sinari ndiho yambwiye nyuma amenye ko ndino umva nawe uzoba wahishikiye uravuga se yajyanye ngo ni nawe yagushikije hano reka gushitsa nahari kuri stage gute wagiye guhuza n'ahandi mu bitaramo n'ibiki kugishika hano byazabasha gushitsa no kuri stage noneho abantu bandi bari bagukumbuye abantu benshi bategereje kubona ibiki na biki bose bagushikira cyane Jitege nawe ko uri invite zogenga ibihe nile zo kwa 8 asigaye byumweru bibiri hafi 3 muruzo kwa kabisa cyo gitanga kirafiteguye
abantu benshi muri Nakure muzayikurikirana kuri live streaming yiwe Mbabazi Patrick kuri YouTube, muzamukurikirane muzamubona mwese. Ico gitaramo kizaba kirimo na invité Bashimwe mwamubona hano imbere, benshi mukumbuye, benshi mushaka kubona, ataraja kuri screen nyinshi, haracari muri ibi bisanzwe by'ibiganiro, ntaragaruka mu bitaramo byinshi. Bashima dusubiye inyuma gatoya, bavuze ngo atange kuririmba muri Adonai, bikaba yayitwa Hope Ministry International, ndibaza yabiri ahantu hose, ndibaza za Uganda, mu Rwanda, Amerika, hano mu Burundi, aha hose nyine agenda hatandukanye. So ugitangura kuririmba muri Adonai, uragenda, ese nta kintu cyeze kuguca intege mu buririmbyi mu gihe ugitangira? Kunze abantu benshi batangira, abantu bakuvugaho ngo ntabwo ushoboye, kandi abantu ntabwo bareka kuvuga nubwo uririmba neza nubwo uririmba nabi. Nubwo uririmba neza nubwo uririmba nabi bazakuvuga. Ni ikiriya jambo wibuka ribi irindi ryiza abantu bigeze kukubwira ugitangira? Tukaba tuvuga gusa byiza, tuvuga ko umuntu abose si bo bagukunda, si bose. Jambo ribi kamwe ikobura, baravuze ngo hari ubwo baravuze bashima tazamfasha ngitangira. Sinza mbafasha zamfasha mama. Mama n'umufana wanje, mama wanje afashijwe. Jaro utigeze kwicara bwatureye gitabo cyambira ngo bashimaje tazafasha paka katuni kabi. Umuntu yarangwanye uzomwe umurusha kuririmba. Umpe nimero iyo tuganire mwikundishe ku nguvu. Kago ni kabi uko nagara kandi bigeze kukutamwe nyine mu matwi. Yarangwanyije nabwe bashima je namureba karamfasha uturutse iyo turuka sizi uvuye nimbuvuye gurisha amakara. Uzompe nimero ye mwandikire, uzoza nkoropa mwaho mu gitondo n'umugoroba ndazaza kwa Mungura. Niyo nzira uzobikoramo. Akongira naho ari bo baragukurugutiye mu matwi arakakubwira. Nce nta muntu urambwira ko tuzamufasha, ahubwo iyo bampamagara barambwira ngo dudufashe. Aziko nyine abantu batokwereka ikibi bakorera gusa byiza. Ariko nyine si bose. Ngoma Jose niyo yigeze kuvuga ngo uriko uririmba ukaza wita cyane ngo nuko musantu bamirije kujya bumva nkaho ariko bashabiki. Ntabwo ari bose bishimye ko wakoze igendo cyiza. Hari bamwe baba bakwamirije ko wakoze ibi bitari byiza, nko kuguca intege, kandi wowe ukabona ko baramiriza gusa ntumenye wowe kandi nabikoze neza. Suko ari bose baba babyishimiye. Abantu nyine iyo ubonye n'umuntu yakwandikiye akakubwira wadufashije cyane, ubasha kwiyumva neza, kwiyumva ibyo bintu nimwe gukora, harimo birimo gufasha, bagenda babikwereka urukundo, ariko tukagire ngo bose uko babigusabira ngo niko biri. Umuntu ngo akubwire ngo wamfashije yaba bikubwira ariko ugasanga sibyo indani umutima neza cyane. Abantu rero tse tumenya kuvuga neza, tuvuge iki turimo, tuvuge ukuri, muvuge uko umuntu mubona, apana gucisha ku ruhande ngo ibiki na biki, muvuge ku rutonde. Bashima Musasa warahageze, njye ndacyariga Musasa. Ntimuhira guma uvuge simwira. Kempo Musasa. Adonai Hope. Avuze wa misi 90 n'amezi 3. N'amezi 3. Bakiya uri mu gihano. Cyo gihano igihe cyaje gushira ni gute nyine byagenze? Ubwo ndazaje gushira. Tukirimo turepeta nyine uko. Jewe kubera ko nari nkunda kuririmba cyane. None ngakunda kumva imyongo urayise. Imyongo iri abazaboga. Iyo bagaze ku musozi. Bari bimyonga sinzi naje hagati neza uko. Iyo bagaze ku musozi hari ukuntu uzo wamiriza ijwi ryawe karyumviririya. Ndabyumva. Biga nari mbikunda cyane. Narangiza kaja kubikora ahantu
abantu noneho umugabo umwe ategura konseri ni Muroro Maurice sengera muri Gerzo des Armes arangize araniyumvira kiri muri ibyo bihano nyine nuko noneho muri konseri turaperforminga ibintu byiza abantu batari banitezeho cyane. harakeye ku wa mbere baratwegereza baravuga bashima nyine turasobanuka. Icyo gihe niho nama mbandanya rero umuziki mwiza umeze neza maze kwirekura numva nyine ko zaciyemo kugeza n'uyu munsi. Bashima uvuze waje mu misozi cyane uja kuririmba gushaka akajwi kagororotse kameze neza. Bashima mu gihe wabasha kuvuye muri iyo misozi ko benshi hari igihe ikintu bagitangira barebera kundi muntu cyangwa bakunda umuntu runaka n'uyu mu cyane wakunda kuvuga nje ndategera noneho naje ngendere kuri nojo umuntu wakunda. Ariko urabona iyo wakunze umuntu ugakenera kuririmba nkawe benshi turabazi hano bazaririmba ukamumva naka ngo azayigana naka neza. Warumva hari umuntu warakubwiye ngo Bashima azayigana naka cyangwa azaje kuririmba Bashima azaje kuririmba kuri amuhuza. Bashima ni Bashima sandirimba kanje je nta muntu nta numwe wigeze ntawe nigeze nifuza ndirimbe nkanaka cyangwa mere nkanaka cyangwa ngiye kwigana naka uzotegere abantu bazarimba kumva ngo naka ngo azarimba nkanaka ngo naka karimba nkanaka Bashima azaririmba nkabashima wenyine ntabwo nigeze nifuza kuririmba nkanaka. Ndumva warakomeye cyane kabisa. Wewe waciye muri ibyo byose ugashakisha inzira zose ukaja muri iyo nimba ari imyongo ukamiriza ukagera bigera bigakunda cyane. Turabishimiye unabishimira n'Imana naho ugeze ni ibintu byiza cyane kandi bimeze neza. Rero tukaba twari tuzi Adona kuba yarabaye Hope ikaba iri hano mu gisagara. Muri ico gihe wewe wasigaye muri rya kanisa yiramanuka ko umurimo yakomeje hano. Uvuze ngo Adonai ubu yabaye Hope Ministry International. Twe tukaba tuzi ubu twebwe iriya igihe ihindutse urumva yari Adonai bahita bayihindura Hope. Hakurumva twese twase tuguma ni kwa kundi nyine Mana yasengira ngo bavuyemo ariko ejo bundi nyine mu myaka 2-3 yongeye iragaruka haza yindi Adonai. Ariko urumva na Hope irahari na Adonai irahari. Iyo Adonai iciye muri ya Hope mwari mwahinduye cyangwa iya Adonai n'abandi bantu nabo biremye nabo ukundi gushasha bintu byabaye indi sura kabisa. Neza byarakomeye. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro simvuga menshi cyane. Ndabiza abantu benshi baraguhamagaye baravugize iki baragukoresha ibiganiro mukabibindira nguri ufite umwanya muto ufite nawe ugiye gusimbira hari umwavuganye mugiye gukorana. Nagushimiye cyane nkomeza kugushimira kuno munsi umwanya wawe. Ndashaka duheze nyine ubwira abakunzi ba Animation TV akajambo keza ubwira abakunzi Bashima irizo bateguriye komeze bihangane mu minsi miki giye kubatamo. Abakunzi ba Bashima ako ndagari Bashima TV we ni Maisha TV je n'abakunzi ba Bashima official narimba kumbuye cyane kandi numvise menshi kuko abantu nyine iyo umuntu agiye akabura ntabwo amajambo nayo azabura. Narimba kumbuye cyane kandi nagarutse nkongere dutaramane nkongere mureme ikindi cyizere ko turi kumwe tugiye gukora ibintu byiza byo kuramya Imana no kwihimbaza mu buryo bwose. Kandi abakunda narimba kumbuye benshi bagumye banyandikira ndi ruguru uzoza ryari twararushe twagize iki waratubeshe iki
ariko ubu turi kumwe mu gisagara, abo turi kumwe aba diaspora bamwe bahamagara ba mu Rwanda, Kenya, Uganda, benshi cyane. Ariko ubu nagarutse no mu mwanya twatuvugana, tugiye gutarama igitaramo wenda kizosohoka muri no minsi 2 cyane. Ndibaza nico cambere kuva ngeze aha nzakwiza icyumweru ejo kwa gatandatu. Urumva nazanye umuvuduko udasanzwe, nubaza ko kuva ngeze aha ntarakwiza icyumweru nicaye nk'imbere ya kamera nka 4 cyangwa 3. Ariko sagahararo ahubwo nuko narimba kumbuye cyane. Kandi murabizi nama mbibabwira buri gihe. Hanyuma abakunzi ba Maisha TV, namwe abakunda nabakunze, kandi ndabizi namwe ntimuza kunyanga, nibashima wa Yesu ntimwo mwana naho ndavuze ngo utazumufasha nakuri nawe ufashwe ndagusabye Imana gukoreho ufashwe. Kandi kandi udafashwa Kristo uri mu ijuru arareba ukunda kugenza ufashwe mu bundi buryo butari njewe cyane. Kuko zirazimana ni ibihumbi, nidaca muri nje iraca muri Maisha TV cyangwa muri OG TV, Shema OG TV nayo iracamo. Hanyuma tubingingira gukomeza gushigikira mwene data. Murabona hari izuba ryinshi, aragerageza no kwizuba kitanga, agenda abashakira amakuru meza cyane kugira ngo agume bahesho. Aho muri hose subscribe rakenewe, share, comment, mu partage ku status, mu sharinga no kubandi, ku nshuti mu magroupe, mu biki, kugira ngo nawe iri zuba wenda rigume iyabonye muzamutseho buke mwonge agatranspose akavuduko. Rino zuba ntago riba rikiyari mukanga, ariko yabonye mwahagaza ahantu hamwe akabona ko murabyinira hamwe nk'abatayeri, nawe nyine izuba rizarija kugora. Abatayeri nibo bazabyinira ahantu hamwe, kuri atayeri nti yose nayo agenda, ariko azamuguma akabyinira hajya hamwe. Rero cyane ntigume kubyinira ahantu hamwe arafashijwe. Reka Maisha ntibe tayeri ni uzamumanto hamwe yagumuzwana usamagura ari uko gusa, ariko reka ntibe tayeri komeze ikora igendije imbere. Yego cyane, murakoze. Natwe turagushimiye kabisa. Uri umugabo unafite yerekwa, ejo bundi bababwiye ngo muzorebe wewe ureba hariya umukobwa wamushimye umbaze akubaze amambaza tacuramubaza uza kugira yereka turi kumwe muri Yesu kabisa. Wanagize neza, tunashimira n'umuntu wa mbere wakwakiriye Shema OG TV. N'umugabo nawe ushikikire nawe n'imfura karahangana karakora ibintu byiza. Hano hari mukorerwa mu airport yagiye gushaka amakuru. None kumurumva uwo muntu aho bashire point terogase baraza kwibona mwanya arabaheza kandi mu kanya arabatamu mushigikira. No gushigikirana mu bumwe nivyo byiza cyane. Mukore subscribe kuri channel ya OG.